icyo nkundira Imana rero barakwangika kwemera baraguca mariga cy'akanzu barahonyorigaho zamura Imana ishobora haleluya Bwana asifiwe sa abwira abagalatiya ngo ndabamenyesha ko kubera kuko ngo hari abandi bantu bari baranyuze inyuma ya Pawulo ngo baza kuvuguruza ubutumwa Pawulo yageze ayigisha ngo Pawulo arabwira ngo mwabagalatiya n'ukuri kw'Imana ngo umuntu uzoza hagati muri twebwe ngo akababwira amagambo tutabigishije ngo akabazanira amagambo tutigeze tubabwira ngo nubwo azaba ari twebwe ngo cyangwa marayika uvuye mu ijuru avumwe chano yanje wiyereka Urusenda TV kiraza igiye kwegerana neza Urusenda ruza rusharira ariko rukaryosha imboga zobasobanurira iryo jambo nanje amagambo y'Imana azajyana gacumita ariko iyo wayumvise mu buzima bwawe aza guha umunezero wiyereka Urusenda TV nibyo barakoze abayobozi bacu Jacques na Kiriki ku matangazo meza kandi tunabashimira ko batuboneye kino kibanza cyo kuza gusengeramo agira umwete uyu mugabo akaza akora karamufata cyane ariko agakora ibishoboka byose iyo Kirika muhamagaye bakaboneka bakaza bakadushakira ari gihe umwe wobona ugeze hano ugasanga hasa neza ariko ntumenye abahateguye rero Imana baheze umugisha turashimira abakozi b'Imana Pastor Alexis Pastor Ngenganyi batugejejeho ijambo ry'Imana Imana baheze umugisha Muzehe Serende turakwishimiye mwihariko n'inshuti yanje ndakwishimiye cyane ibyiza niyegereje mwebwe mwese abaturutse hatandukanye nanje muri aka kanya tugiye kuvugaho bukeya tugahita dusenga ndabiyegereje nishimiye inshuti n'abavandimwe guturuka iwacu Nairobi mwene data pilote Dr. Bea ndakwishimiye cyane ni inshuti yanje cyane tuvugana kuri telefone akenshi tukavugana byinshi bikomeye kandi ni umugabo utagira umutima w'ubugugu umutima wa Bea ntihabamo ubugugu azere kuri cyo afite akakiguheza rero ndakwishimiye nari ngukumbuye mu gitaramo zabakiza turamwakiriye nawe yegera Imana imuheza umugisha bavandimwe bambabazi guturuka i Burundi titwo barambirwa turi mu za Yesu tizoshoboka titwo barambirwa turi mu za Yesu kujya abantu baza baturambirwa tibaba mu za Yesu ariko worambirwa no munezero abafite ikibazo turabishimiye hano muri Kigali na Patrick waje ejo bundi Imana igweze umugisha uri hano umuntu mwizi iyo tugeze i Bujumbura aza twitaho Patrick umuntu uragera i Bujumbura Patrick ntamwiteho ntaba yamubonye uko ndahamya nk'ukuri haguruka data aza yita ku bashitsi bishoboka kandi agira urukundo rwinshi azatwara imodoka nta muntu wo muje imbere rero Patrick ndakwishimiye cyane Imana iguheze umugisha Moise Imana ibaheze umugisha ndiyegereza na Daudi Imana iguheze umugisha ariko ku cyumweru warankushonye ndakugaye sabye imbabazi mu materaniro kujya wari kucuranga sinezeye gupi nibuka ibyo wankoreye ariko urabizi ko turi inshuti
ni inshuti yanje Dawudi tujanye. None se mbeshe nabivuze twicaye hari n'aba pasteur ati Dawudi karacuranga kabona abantu basimbuka ariko nje byanze, ariko umutima wongeye urambwira ati ibuka ibihe mwagiranye na Dawudi. Ndakwishimiye papa, twafunganywe nawe muri gereza ntitwotererana, sa nuko ninga yarantereranye ariko ari impamvu wenda. Ndakwishimiye cyane abavandimwe bose abahombeza. Ngiye gutanga itangazo Pawulo yahaye abagalati umwanya mutoya. Pastor Ngenganye yabivuze ni inshuti yaje, kandi twabaye gusa inshuti kubijanye n'izibaruwa z'uriya mugabo, zizazimfasha nawe zikamufasha. Kandi umutima wari wambwiye ngo mvuge kuri Pawulo, ariko numvisha umugejeje ikati kankomereza aho wari ugeze. Nitumara twinjire mu mwanya wo gusenga, by'umwihariko ndashimira Jacques. Ejo bundi hari service namusabye arayimfasha, ariko abavandimwe ejo bundi twari ko tuganira n'abavandimwe bayiranze, ndabavuga ngo se ni gute umuntu w'umuyumbe, ni gute kwa boss ko yo buri cyarya mu mufuka wanje mfite 100,000 kambara inkweto 8 ngira Mbabazi aza yambara urukweto rumwe, tunganya ikirenge kandi inkweto zanje nawe zo mubera nkuko zimbere. Ta mafaranga namusabye siyo mvuze, ariko hari indi service namusabye ayimfasha n'umutima wiwe wose, kandi ari bize kugeza ubwo yarusha arambwira ati yewe ko ndabona bidakunze ngo yinuje kurari wanje, araza kuntwara n'imodoka nje kurari. Wanyeretse urukundo naruhaye agaciro, Imana iguheze umugisha. Rero muzamwereka natwe twerekana imbuto ziki z'urukundo, nizo dukwiriye. Icyangombwa kano kane si uko twuzura hariya ngo tukandagira, icyo kibazo nje cyarandetse. Mwoguma gutyo kumumeze nakane mukagaruka, akandi mukagaruka, tugahamagara Imana tukayinginga, abandi baziza. Tukerekana gusa urukundo, apana kuja gusohokana amakuru ngo nonose ngo nakane kabaye ngo abantu bari kuzu nyuma yo kuzura haba nicuye y'abantu babaye benshi nicuye. Ariko twomera gutya bakeya itorero kwisi hose ryahereye mu bantu batarenze 12 rirakwira, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, barumvikana, basangira ibyabo. Uzogenda usoma amateka y'intumwa, ndagira ngo Petero niwe wari ugira nk'akazu kuruta ababo. Yari yarasize akazu akabanza mbese muri make, abandi bari gutyo. Yari yarasize nk'akabanza Nyamata, ariko bagasangira ya Messi huzu Yohana kamayikubitamo. Izo ni commentaire ntago biri muri Bibiliya. Izi kamera namwe tubabwire hakiri kare, dukeneye ko mujana ubutumwa bwiza kandi cyane turabyifuza, ariko nimutanga ibyo abantu batanze. Ese ngira uruha ngo bakase ngo bagize gute? Ngira uruha gusa ko umuntu uza wandika akandika icyo ntavuze, nawe ikintu nzovugira hano ku materaniro muzogishireho, kuko icyo namaze kuvuga ndicontera isoni. Ntakigira isoni ntarakivuga, icontera isoni ntakivuze, ntacyo gankipaki. Ariko kama wandika ikintu kitarabaho. Nabonye umuntu ushize tugira hari yama yandika ngo guyereka suje mu pastor, ntawe navuze n'izina, ntawe nanasubisha cyane. Izobikora ikagaruka hano mukane kizokamera. Naho ubundi kuraje mukwira kwiza ubutumwa ko ndaje kuyizana nanje cano yanje gwiyereka Urusenda TV.
kiraza igiye kwegerana neza, urusenda ruza rusharira ariko rukaryosha imboga. Zobasobanurira iryo jambo, nanje amagambo y'Imana azaryana gacumita, ariko iyo wayumvise mu buzima bwawe aza guha umunezero. Wiyereka urusenda TV nibyo. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, nduri sengesho ugerekeze mu mihana y'abandagaye. Mwana wanje nubona isi gukome amashi, Yes, yes, yes. uzibuke bya bihe wabayemo umukuzi we. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza we, induri isengesho ugerekeze mu mihana y'abandagaye. Mwana wanje nubona ubuzima bugenda neza, induri isengesho ugerekeze Abandagaye. Hallelujah. Ibaruwa y'Abagalatiya. Nitumara Dawudi aregera icyuma neza, ze gucuranga na Beaze gucuranga, narimba kumbe abacuranzi biwacu Nairobi. Bosco, igitabo cy'Abagalatiya igice cya mbere, urasoma umurongo wa mbere. Numara uze gusimbuka usoma umurongo wa 6. Numara uze gusimbuka usoma umurongo wa 11. Bankuko bitahaga kunga turebe kubitekerezo bigaruka. We waremye izuba urema n'inyenyeri, waturemeye ubuzima washizeho n'inyanja n'ibiguruka byose, wagize neza Mana yanjye. Wewe waremye izuba ngurema n'inyenyeri, washizeho n'inyanja n'ibiguruka byose, wagize neza Mana yacu. Nami Mana we, nami Mana we, nami Mana we.
akantu gato twama tuzamuka. Bwana asifiwe. Atukuze. Ba Etienne na ba Iranza. Ubundi kirazira ko umuyumbe yicara inyuma. Jewe habe no mu modoka. Iyo nsanze bafashe umwanya w'imbere bizabimbabasa. Zo dukunda kufana nzabakiza cyane. Kunda umwanya w'imbere. Ni mwiza. Wanye cyangwa ureke ukunda inyuma kugira ngo Ecco, grazie. Prendo la sala merite. Bwana asifiwe sana. Zamurira Imana ishubahiro. Bwana asifiwe. Senti ifite ikibazo. Ariko tuzogikosora. Tuzatuzana indi senti. Tizongera kugaruka. Abamenye ko hano pregenza. Zamurira Imana ishubahiro. Hallelujah! Twongere kandi. Tuzongeramo n'iyindi nka bafuri imwe. Cyangwa zibiri. Cyangwa zitatu. Yesu naduha ubushobozi. Ugomba kuvuza umuziki amapepa kamahunga, umuziki ukiyavuga wonyine. Akiruka. Bwana asifiwe. Dusomere baba, dusomere kugira ngo Bagalatiya igice cya mbere murongo wa mbere. Pawulo intumwa itari y'abantu. Pawulo intumwa itari y'abantu. Kandi itatumwe n'umuntu. Kandi itaratumwe n'umuntu. Ahubwo yatumwe na Yesu Kristo. Ahubwo yatumwe na Yesu Kristo. N'Imana Data. N'Imana Data. Wa twese yamuzuye. Wa twese yamuzuye. Gatandatu. Ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo mukarekuwa bahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi hariho abantu babahagaritse imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo ariko nihagira ubabwiriza ubutumwa umuntu uzobabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije ari twebwe cyangwa marayika uvuye mu ijuru avume so mu murongo wa 11 Bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu kuko nanjye ntabuhawe n'umuntu ubwo butumwa sinabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu ahubwo ni Yesu Kristo wabumpishuriye amen Mana guheza umugisha. Kanganire kuri ino jambo umwanya muto yarivuga ngo nta munsi abisi bazadukunda tukivuga iby'ukuri bazodukunda umunsi tuzovuga ibyabo nta munsi uzocuranga ngo bazimu bahunge beya niba mara ngo bakwemere nk'umucuranzi umunsi uzocuranga sendika jerezi gapfa nibwo bazokwandika nk'umucuranzi ariko umunsi uzocuranga ikimuga kigahaguruka
ntibazobyemera. Nta munsi n'umwe ab'isi tuzosengera umugwayi agakira ari muzima ngo babyemere. Bazojijinganya bavuge ngo n'ubundi yari muzima. Nta munsi n'umwe bazemera keretse umunsi tuzokora ibyo bashaka, niwo munsi bazotwemera. Pawulo yandika runo rwandiko rw'Abagalatiya, uru niko rwandiko Pawulo yanditse rwa mbere. Abagalatiya yabanditse ukubi, bari bagira ibice bibiri, bari bagira amajepfo bakagira n'amajyaruguru. Usomye izandiko za Pawulo ukuntu zigabuye, bavuga kuko urwandiko rw'Abatesalonika ariko rwasohotse mbere, ariko si rwo rwanditswe mbere. Urwandiko Pawulo yakojejeho ikaramu bwa mbere ni Galatiya, ngo asiga igice kimwe ngo aza kwandika ikindi. Niyo mpamvu Abagalatiya basohokeye rimwe n'Abatesalonike ba kabiri. Munumve neza kugira ngo nike mu ijambo tugiye kuganira twasoma. Haleluya. Amen. Semeni amen. Amen. Uze kunzamuriraho mikoro baba abantu nta rusaku ruhari. Zamurira Imana icubahiro. Tekesa. Haleluya. Tekesa. Bwana sifiwe sana. Amen. Pawulo ni intumwa yagize intambara kubera ubutumwa yari afite bwari butandukanye n'ubwo abandi bari bafite. Yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo mugere ikirenge mu canje, ngo kubera kuko naje nakigeze mu cyande mu cya Kristo. Usomye ijambo Pawulo mu bantu yagiranye intambara ba mbere ni intumwa za Yesu Kristo. Ba Petero bageze bamubwira ariko sha waje dusanga mu kazi turi mu guca aho duciye, ninde wakijije umugwayi ni Pawulo, ninde wabwirije abantu ni Pawulo, ninde wagize gutya ni Pawulo. Uje vuba ibi bintu ni gute? Dosoma igitabo. Pawulo arababwira ngo jewe uyu mubona meze nk'umwana w'icenda, ngo wa wundi umugore azabyara ngo bazi ngo yaraciye, bari kwizo nzokora ngo biraruta iby'umwana mukuru. Amen. Nubwo nahamagaye nkerejwe, ariko nari narateguwe kera. Asante. Semeni amen. Amen. Zamuri Imana ishubahe. Evera ngenga nyine yo wansembuje niwe Bwana sifiwe. Atukusa. Langiza nyeke niri muvila we. Weti falanga weti nindalo we. Utabana bingi weti kibuzi chiwe. Noveka sineba. Mando kela ribanda. Kutangingagira we. Nasiga byoshinga langisa we. Mulangisa Yesu we. Maude katimbre deza. Umwami watugulula. Kubona bandu bali mugenda. No mushengero mwingi mu mutima we. Kutangingagira we. Eloza makotoro manda uzanima. Na usika timangono. Ema uma. Maola ato. Zamuri Imana ishubahe. Haleluya. Paulo arababwira ngo nubwo naje nyuma, kama mimi nimeitoa nyuma, ariko ngo narahamagawe. Yandikira Abagalatiya arababwira ngo intumwa itaratumwe n'abantu, ngo intumwa itarigeze ihamagagwa n'abantu, ngo ni Kristo wampamagaye. Ni nayo mpamvu n'amagambo ngira ngo ataraturutse ku bantu, n'amagambo yatanzwe nande na Kristo. Mutawara niko bimeze. Umunsi uzovuga amagambo ya Mutawara bazoshima Mutawara, ariko umunsi uzovuga ya Kristo bazohamya Yesu. Amen. Jailaso. Benedereza la fe. Kamusi si izotwemera tutarakora ivyisi shaka. Isi izotwemera Pastor Ngenganyi, ariko nahagaze hano nkamamaza isi nkayishima kayishira hejuru. Ariko umunsi uzohaguruka imbere y'abantu isenya ubwami bwiza. Wireka sintegereje igikundiro hagati muri mwebwe. Tuzosohoka no mu materaniro mpamagare ngurira icyayi mbise umumva.
uwisi ntiduhujije nawe. Abaza baroga sari ari kanisa mwari mwumva ngo church baroga tubana nabo. Soma Yohana 7:7. Yesu abwira bene se Yohana na Yakobo, arababwira ngo abisi ntibashobora kubanga, ngo ariko nje barananga, ngo kandi nta kindi baza bampora, ngo nuko zampamya ko imirimo yaba ari mibi. Mwebwe ni mugende ni muje mu kirori, ariko nje mpageza amacumu yovuga. Ni mugende abisi murasa nabo, mukora nkabo, mugenda nkabo, ariko impamvu ndahuza nabo nuko ndakora ibyiza. Dunia we watupeleka wapi we? Akoi noneho ni oh haleluya. Dunia we ko Amerika yajanye Frank zogira ikibazo, Trump azogira ikibazo nawe. Dunia we Siku hizi za mwisho dunia imeharibika sana we, na vyote vimebadilika we, na kuinuria mikono yangu we, najiombea taifa yangu we, na kusi usikae mbali na sisi, kwani wewe kimbilio letu we. Na kusi baba we usikae mbali na mimi, kwani wewe ni kimbilio. Bwana sifiwe sana. Na kusi usikae mbali na sisi. amen. Umunsi Yesu yokwerekera yo twoja heye meme, ko murabona urugwango abisi badufitiye. Yesu yokwerekera akaba nkuwerekera yo kuri gwireka, ariko abantu baba bambonye yeme noja bontogosa. Nokuri Nakusi usikae mbali na mimi, kwani wewe ni kimbilio letu. Bwana siwasa arababwira ngo ndatangazwa nuko mwimana muri mwebwe mwabagarastiya mwe. Ninde wabaroze? Ndatangazwa nuko mwimana ngo yaje kubemeza mukura Yesu ubuzima bwa. Ufite abantu bari mu materaniro ariko imitima yabona igiporoporo tibitse Yesu Kristo, ibitse inzangano, ibitse ubugome, ibitse gutera commentaire kubza abantu bakoze, ibitse irukabeya, ibitse iriya muri sente trombe trimarism kubitirija baze pe karibona, ariko yememe usikae mbali na mimi, kimbilio Yesu. Bwana sifiwe sana. Tomuka daimo ikubera iki nabisi yatiene we ngo bimuyimana muri bo bayikura muri bo. Barabandikira babwira ngo bene data ndabamenyesha kuko ubutumwa tuzotuvuga ngo si ubutumwa n'abantu, ntabwo ari ubw'abantu. Baratwangika twemera, baragucana igaca kanzu, icyo nkundira Imana rero, barakwangika kwemera, baragucana igaca kanzu, barahonyorigaho. Zaburi Imana ishwaya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Abwira abagalatiya ngo ndabamenyesha ko kubera kuko ngo hari abandi bantu bari baranyuze inyuma ya Pawulo ngo baza kuvuguruza ubutumwa Pawulo yageza yigisha. Ngo Pawulo arabwira ngo mwabagalatiya nukuri kw'Imana ngo umuntu uzoza hagati muri twebwe ngo akababwira amagambo tutabigishije, ngo akabazanira amagambo tutigeze tubabwira, ngo nubwo azaba ari twebwe, ngo cyangwa marayika uvuye mu ijuru avumwe. Avumwe nubwo azaba ari apotre inshuro zitandatu, umunsi azovuga amagambo ataraturutse muri Yesu Kristo avumwe, ni kivume. Araniwe ariko we abantu tibatinya we. Imyaka 7
ishize Imana ibaha ubwenge baje bamusanga ibwami yo imyaka 7 ishize Imana ibaha ubwenge baje kumushaka bamusanga ibwami we basibwira ko turi kumwe nawe ariko tutakibana nawe wagiye mu kibiri nifiza atukuza mukombozi umunsi umwe pilote n'umugabo bigeze kuja kubwiriza ahantu kwa pastor Ngarukiye twari turi kumwe na pilote turatana ngo dutarasha abera ngo yaje gufata abera izo nizo iri komotaringa amateraniro yose kamiyabika muri ikayabi reserve Fenema. ngira pilote atukuze ndamubwira ngo turatana maruko ino kamera iri hano turayifata atukuze mukombo shime meso shiri yarite shik sheme kotrea hasi bwira mugenzi wawe ngo tutekereze urukundo mubisi rukundo dufitanye nabisi dore abo tugirana urukundo nabanga dore bakuru bacu na dore ba data ngaba dore ba muzehe ngaba naba kubera kuko uyu nti yongambirira ikibi ariko tutabana muri ibi yontegerereza ikibi Pastor Jean Paul turamwegereje na Paul habayike tuza bwana sifiwe tukire gucya sanguna kandi akakane titurashamburiye azarana uko ibintu byose mbamvu biri mu kwigira nabi nuko turi mu gukorera ibintu mu gikari igihe cyageze Yesu Kristo asanga ikanisa bararihinduye isoko yarasenze fasta mwe mwize teoloji yagize gute sivyo twokora hano ariko natwe dukoresha izindi twa kugira ngo umurimo w'Imana ukundi uhezwe iki agaciro barabwira abagalatiya arababwira ngo ndatangazwa nuko mwimuye Imana muri mwebwe arababwira ngo umuntu uzobazanira ubundi butumwa tutigeze tubabwira aho abaheza amategeko abira
ukomeye cyane Aho. arababwira ngo nubwo azoba aturutse muri twebwe cyangwa akaba ari marayika uvuye mu ijuru ngo ndahamya ni ukuri ni ikivume ikivume uwo ni ikivume. abantu bamwe bazovumurwa ku gatuti batazi amakuru Amen. nibembereze nishekerere nitegure nisotubamo gusa n'ukwamushana gutya araniwe avumwe Nibembereze. umuntu umugabo uba witegeye waje mu materaniro ntawakwingiritse uzuza ngo bagushekerere urike Agume bavuga ngo nibembereze. umuntu w'umugore wavuye mu materaniro ntawaguhamagara wizanye ariko ugakunda ngo nugera mu ikanisa baza basiga amavuta bakubwira uko bari waguze amavuta iwawe ukisi ariko ikanisa y'Imana sigira impuhwe ni umushinga wagira impuhwe se wo kondora abagowe Pawulo yaravuze ngo mumaze gukura muzorya iki Amagufa. mifupa Pamikafuka pewa. muri mwebwe mwese nta uri munsi y'imyaka 6 kugira ngo mukomeze muri iyi miyofu najyana tugomba kubaha amagufwa murakuze amagufwa kubera kuko etiye nzoguheza umwita kugeza ryari umuntu w'umugabo mukuru ufite ibitekerezo byawe wenyine wigenge ukubwira gusa ngo ukunde jewe naratangaye n'itorero ry'iki umuntu matana mukazu ereka umuntu kwigwanaho ni ku giti cye kusha mwijuru n'umuntu ku giti cye ndakuta kubaheza urugero nkababwira ngo sanje mwivuga butumwa nkabo iyi mirimo ni yaje ufite nawe yawe uzandikira usigarana urugo ukarucunga neza ariko nuja mu bintu byo kutamarara ngo umugabo yaragiye nta dekararasi iba mu ijuru nta dekararasi noja muri Australia nkamudekarara cyangwa Amerika ariko mu ijuru nta mpapuro nzojana nta mpapuro za mariage nzoja kwereka Gamariye zomushira sikaratasi ngo twakoreye ubukwe i Nairobi Gamariye risazi Gamariye risazi gitengera Lukase niwe woje gusuzuma ibintu ayaye tazaba yaharebiriye wana sifiwe arababwira ngo umuntu uzobazanira ubwo butumwa asovumye Gucumi nari yavuze ngo bene data ndabamenyesha kuko kurumva pastor ngo ubutumwa tuzatuvuga ngo subwo twahawe n'abantu umva impamvu gasuri mu kubushana n'abantu nuko bari mu gukenera ngo tubaheze by'abandi bantu baduhaye tubashake kumva ibyo Kristo yagize gute yaduhaye umuntu mwiza ngo yumva ibyiza biturutse mu mutima n'umubi nawe niriya mu soza maze twinjira mu kunga dusenga Imana Bwana sifiwe tayari wa subira ryoshe nubwo bo bitutukiramo bakabitwitirizamo nzabakiza yavuze ngo bageze batwita ngo imbwa bakatwita abadafite akamaro ariko turakomeye abagabo kandi tuzobabo hari na bamwe bagabo tutagomba kwitaba baduhamagara tukabirengagiza mani ikigabo gusa cyuzuye ngo ubwo gifite ifaranga ngo yama guhamagara ngo ndagukeneye none ngurari wa gutese uba ukubwira ngo tegereza nzo kwemerera cyangwa bana kwa mukanga nuko afite plate y'imodoka ayi musa mu abagabo basha ko murumva mwabayumbe musa mu abagabo apani telefone yose ihamagaye niyo mpamvu basabiri gwanze batushama ngo uriya muyumbe ngombwira muhamagare hano ngurebe ko atazi oya bagomba umuntu uzosunika bakushura hagati cyangwa umwihorera umubwire ngo sorry ko ndasoma ibyanditswe
je no mushaka n'ubu nyine no mubona uwo mubona gute ngaho tugomba ikomeza akaza gushaka kuburyo muhurira n'ahandi mu materaniro akaza kubwira ngo se ko naguhamagaye nkakubura aho itonde narindi bise nari nagiye Bwana sifiwe. Akansoza numara uzamuke mu mukungu uve muri wo kunyonyera maze tugende. Bwana sifiwe. Tugiye kwinjira mu mukunga wa rapide. Bwana sifiwe. Wavunja vikwazo. Uyu wari wo gusafisha imitima ga. Turebe ko mwegerana n'inkimbabura no kubanza ukatsa. Atukusa. ngo ubutumwa twahawe Etienne ngo suka abantu. Nta muntu wigeze ubumvise. Nta munsi famille basinzira yigeze yicara ngo itekereze ngo ihaye guyereka impano y'ubutumwa. Kuko yigira ibifite ingenga ntagomba kurenga. Babambwira ngo hanta uzore. Pastor Alex bakanyicaza ngo usumenyera ko iyi impano ugira ni ya famille. Yo baza kuba bayifite. Ariko Paulo arandika ngo ibi mvuga si ibyanje wanabihawe na Kristo. Ndiyo. Perera. Katika maono Paulo aliona Mungu akimuita we. Katika maono Paulo aliona we Mungu akimuita we. Paulo uje we. Arababwira ngo ubwo butumwa ngira ngo nubwo nahawe na Yesu Kristo ngo namagambo nzamvuga ngo na Yesu Kristo buri kintu mu mwanya wacu na Yesu Kristo tushobora kuba wa Yesu Kristo umuntu atari wa Yesu Kristo ngo ni mumara muzumvikana tibizokunda ko kugira ngo uje gusaba umuntu wo service mutavuga ururimi rumwe service ntiwoyibona ko kunyohereza mu bashinwa ngo tuganire nabo zongora cyane keretse nkavuga kuri ruga wenda yotoramo nkaduke kano mashawonega kano me parde Finabala. umushinwa wenda kavuga ati chango na hatwa Etwite hebal. turanga umukunga wa Zerife bya maze gato kuhudumiye ndarangije kubwiriza hamuke duhudumiye izifu
okay muzehe hasabye gusenga tugiye kugwa mikoro usenge tukora ibindi usenge numara bamabitsa hajya twari tugeze mwari mwavuze ngo mbasengere Imana nkuru Imana y'imbaraga Imana y'ubwiza abana bose bagirire neza abana bakozi babo nizo mbaraga z'ejo aba nibo torero ry'ejo aba nibo bavuga butumwa b'ejo ubagirire neza mu bikorwa bakora kandi mwami Imana komeze ubashunshumureho amavuta yawe kubwa Yesu amen. Amen. Arakoze. Bwana sifiwe. Begiye gucuranga duhudume ibyifuzo bibiri. Muzamureka tugendere ku ijambo. Tugiye gusengera kano kane. Kiriki yabivuze nanje mbisubiyemo. Akane ntabwo ari akakiriki. Igicaniro. Ni igicaniro cyo kugira ngo wewe nanje biduhe kuzobona urembo Siyoni. Takindi. Na materaniro ningakuja Paulo yagezagiriye Efeso agafungura igicaniro akagera Korinto agafungura igicaniro akagiriye nuko takindi. Rero tubwire Imana ngoma na kane hariho abantu benshi baze basohokera mu bindi uzubayobya inzira ubazane mu materaniro baze kumva Imana. Bwana sifiwe. Icyakabiri turi kumwe neza. Icyakabiri tugiye gusengera abantu bafite ingo zabo hanze umugabo cyangwa umugore Imana ibashira inzira basanga ingo zabo siko bimeze amafamili nta kintu ciza ko kubana n'urugo rwabo. Bibiliya ivuga ngo kizobatandukanya niki n'urupfu. Dusabira Imana sinubabazwa nuko mutawara yogenda ngo asanga umugore icyo kintu cyo babaza guyereka tibyombabaza sinubabazwa nuko Etienne yogenda hanze ngo asanze umugore cyangwa nanjye nasanze wowe uracari gutyo. Rero nukubwira Imana ngo Mana ukora imirimo nibitangaza. Icya gatatu tugiye gusengera nivyo ko ari bitatu dukurikirane. Utazaga guhudumiye ugahudumiye umuyaga uzumenya ngo uhudumiye kino n'Imana ni nakivugaho ugira icyo ubwira umuntu. Bwana sifiwe. Tugiye kubwira Imana ngo Mana uheze ubuzutse urubyiruko rwacu. Urubyiruko rwacu rugiye mu bindi bintu tutazi. Urubyiruko rwacu ruri mu bintu tutazi muri mu kubona isahandi tugejeje. Ariko tubwire Imana ngo Mana urubyiruko ni twebwe rubyiruko. Abasaza bagiye. Abasaza bagiye. Abasaza nguje kugira ngo ari ibanza. Reka twibanze abasaza tuzobakongeza. Siko bimeze. Kubera isi ya none ikorana n'urubyiruko cyane niyo mpamvu nari mvuze urubyiruko. Tubwire Imana ngo Mana garura izo ntama zizimiye. Abakobwa bazimiye. Abahungu bazimiye. Bwana sifiwe. Bagaruke bakorera Imana kuko abako baragenda ni twebwe torero ry'ejo. Tubwire Imana ngo Mana ibyo bintu ko ari bitatu tugiye kubihudumiyaho turaza gusenga isengesho ryo gushima netumara tutaha. Siko bimeze. Ariko duhudumiye ibyo bintu twumve ko zika bitungane Imana ikora imirimo n'ibitanga. Zamuka be. Narababari wewe. Narababari wewe. Narababari wewe. Narababari wewe. Narababari wewe. Narababari wewe. Saraba wa Yesu wewe. Wameneta maraso.
iminota amasaha baduhaye twarengeje kandi tugomba kumvira. Mana mu izina rya Yesu Kristo dutangaje mwami ngo urengere urubyiruko rwacu.